olem tas kabali kakwa Dios. Marites koslak aunak nagkas publicar li ayuno. Pues kung li mosbeh kisyan bitenamit nakto ayunik. Aban sa komunil magkusek mukmuta sa Espano. Amen. Sali Oseas nacholom kuli atin ebaan kag ekon ayuno. Aban kag utbetsuel itenamit out porque se scams per itenamit chisik pali kagwa Dios. Amen. Kaya li kagwa Jesus kisyenak nakto ayunik ika chan lakola kapag aluchan. O sea, makut kag utanak rakats olchan. Bezay ka magisye. Makutek utanak ralets olchan. Shmanak hane ba ane ke manuraj hanep chan la kapag aluchan. Because pas ayun raeb lis olchan. Sinaosa manu sa tikip sa kaikip, sa jib sa kaikip, sa jib sa krismala holom pues nag-utun sa kanak looni sa hermano. Amen. O kanak sali katsol sa skabali kakwa Dios. Pues napalik ki atinak sa hermano kanan injets kamain. Napalik kitas komentaryo. Apana di na geogrets kaali akib akiro kwan sa ram. Kala nakikwan sa sol. Magkunak koslat na bayak nakjojoli Dios. Akjojore makikwan hermanos. Diyal. Porque natyeli kagwa Jesucristo naktakulong silakog atin dyan parte tenawek kiruling useps na lepchan parte nawek dyan marikis jiban kis ik marikis jiban kis kolom parte nawek kiru chali Biblia rikili ratin dyan rikili ratin rikilis na lep chali kagwa Dios chali Jesucristo. Por eso kamana el talay na padre tates ektana tates makekwas che palikyal. Pero kaman kelim gutrot yok sumenkil porque ni nauk arukwan naran sa amehan. Kamata kitsalak Pedro kitonis mansaka musiek. Karu atinul stonik yak Pedro mansaka musiek. Ha? Halay yan hermano, jujonal, kichalak pegise, kagwa too bago, karak tak ula railal. Eretal matibro ans soksiki lakpe balatsa, matibro atis jeres kets naman Pedro. Katyata hermano Edin. Tisya ke hermano Edin Dios too bago mas napan ni kisyengis panake. Erda ke lahat. Katyak na kamalas jereli Jesus panak Pedro. Mat katyela o sidya lak kwa tatyapak respen makamas pali Jesucristo. Arus jerela Pedro. Pedro Elena yi matusre. At aha mo si Elena ikucha. Así que vi, Elencha. ¿Cuánto es que, hermano, tocó bago, mas nunca gerak ni que es que chakish. Hermano, cuajo natin Diyos que pali Dios salikuam. Petyal cuajo nale que es que la kachak agril, hermano, tocó bago, ini que es que, hermano, correta, ten anquilantera, renaktak, estás all. O kunat aus, o kunat all hermano, marea ánimo Dios que mal. Por eso tiene Jesús, el enchus relak Pedro, el Eric inagin kain, kanap atinak, tiene Jesús, ulang Pedro, quiero que rasle kanak, el enak ikulat aksatus re. Amén hermano. Por eso hermano, Artrak kuali mas koksila o angelak papanalik ilikats papanalina kakiyak rati ni Dios re. Kitrak tinkirel herman, tok ay Dios que wali Dios salikwam. Por eso li kagwa chabil
Nateli Dios me sukwat siya tinaklain kog si sumalirena testakek sa li altar siya li Dios. Kukak takila at yo agwatin ang kil lain akit yo li Dios si kwatin kil aunque lain yo kijit yo kre. Kukonal sing predicar aran sa li acción de gracias tokain. Sin kaures y mensaje ting predicar. Pero sin ulusas artali Dios, aras sekeli santimos achan, magkuhan tatak predicar. Utlima kuintawam to kulaka versículos sekeli Dios. Teli atinain, ut atinali tenamit. Aras seli kagwa nak mes angelak, katya kamatanat, katya utkindrak o sibak kaimak. Seli kagwa achan. E bakit all siya kung kalis siya. Siya kung kalis. Kaot na naman ang stili kagwa. Sinaos beek kakunes. Sinaos beek pero kuwang kunagig in atagilino. Anis ka ba? Jesus. Por eso, hermano, cuando cosa oración, sinaos sa aliru, aninaw, arutyo katspatsal, aru achiona, kulbeniom, rikili Dios nagsatsal arin, nagsatsal, kwasatsal isawal, kwasatsal uspantan, skobi, sona reina, inkiya kake, mamakata mana trabaho, herman, Mikalak iletra ka, ro church ana at yukwa, kimakikwa na akong kabal. Iletra, sabi siraktra. Pero abanan, siya tipok sakli Dios arin. Kilo kikali organisador, petyan. Malakyanan siya kung sa binot sa kakudit siya sa ayon, herman. Entonces, fishat siya. Ikinachola pamal, arin iglesia menonita, Juan con testimonio nak arin shakil con milagro con sapach olejil porque shachal rikin apapal pero que shachaya kakisha shakena kiberman tats akong kerman tat ulong kerman o shat ulong por ser que shat ulong makakela 50 quetzal 100 quetzal se que gastar. Araw tajek, ala presyo hulak sa menonitan, singkanat si mak ay tumisik ulong sa church. Ani kwa iki, lainin. Ito, karuti manak sinsalayi, chalkin ke paso ali Dios. O kanak hermano, halom larak sol para ti ni Dios. Dios tiene increíble agrupación. Kuan sa konal kokik si Elroch Bene. Aras kalawan sa cruz pengkwa aran awakate San Luis Petén. Respeni ayuno. Holtikrenak skwalik akilaan to Mascao. Pero iba es como sirip chuni Dios. Mahoni grupo que es ayuno hermano. Kwasting kali grupo hermano con estibele hermano tibeleje. Ala cuanto akwa akla akwa panel. Tek akwa a las 7. Kama si el hermano Eddie. Jonak ángel tiene que cuang sa musik. Arunas malin santil musik. Tiskucha kumas at ich kuara na kache. Anak tache herman. Babay tache. Ebitenamit tek ira. Terek as sa isol. Terek as metsew limang as metsew. Tek kwaklik ani kerak kwaklik. Aún porque cuál es santimos o naklia tibelech herman santo Dios li tibelech lup tis tawak nas herman anara herman por eso se chola choperel sa kwak panel kauli kwak pak la ol ka predican ko kauta kakiswati na ka predicar pero la es si te keep a las 8 toc le tanta que el culto y después te saca teri kalek angelomar o la hora que todo lo que a Dios 50 hermano.
Toksa konak sik angel chanko nike kataw nike ulak siku pero anak kakulak siku steng ankiles kamacho na sposin. Amen. Konti na kaya sa katol tokbile chan tokbile balak ko kan mo din kina kinsientin pa ko na kinposin chan. Pero creo que sa eben de siri Dios dik inik angel sa alchiro bajal. Malah saya tadi bicara kaji, saya im okak lerman kuale sabis bicara, out porque escurik ik angeloar. Por eso kena us angelak sa Mose. O kana hermano katsolak natin ni Dios. To atinak chiris lina lebain kuane arin Kai bakichin alep to atinakki. Porque cuando cosa juntan tiosing, rik ili santil musi Apani santil musi ing ate jenak hop siap ulunik ingya kage karut siap apa panik be. Matoko hop siap be apa panik kerma. Na ole kache lain 15 años, 20 años, hasta que lain sin cholas evangelio. Injagage nakspaan liquinkli ish shandi kagwa apokalipsis asye na ekun seyo aruli seyo la papa ne nakspaan chanchata ne que spadre li kwa kasherman pero anak ot harut seyo chirit chirish kwani he kwani ye kwani efe echarax me chakan Kaman la open bukuan tak kalau kaya kunak ki parkuanaan haali santil musi chan chan apokalipsis zaman pastor le retalil bukuan tadi 6 haali santil musi kui di kinera chan apokalipsis abiomak litjeli santil musi chan abiomak taomak iruli nak jeli santil musi Kukop ci iglesia atenak kini Dios. Kukop ci iglesia. Kukop ci tenamit. Na balik esekena kwan la kwangela bala hanema ay dum ta kene kesye protestante at panailaan nauta. Pero kwat sa libib siya likagwa kukop ci templo, kukop ci iglesia atilak ni Dios ikila Juan. Ona que se kahki katos Dios evangel mekutyal tak sik ulao kitsik herman ano joko kuna kacholo tas jalalain jal tana ya chis hintonti nak sing aso kumpak alcha la pa anel ya hintonti nak sing aso sa menonit kwan kindak perak aran sa kalak sani eik ano ni kesmano herman Eli kuanke saruchich och yelak arne kerasik nik chirue ba anak artat partrakisik on asika on chore pero chokela ola papanil chanchi kirut kabano la obi has yele kagwa 7 iglesia quis prepararle Dios a tinana Juan ikine kokop iglesia chusla Juan Pero me gusta de Dios, o que es que va 8 o que es que va Scarep, o que es que va el 3 número 8, o que es que va el actus me gusta de Dios en lis atinak li Dios, wakli kemli kamenak, li quish all stima kemrim, porque guayet li jonarak salguet sali Dios, has cos a predicarle la Juan. Na mana que sigue hermana break a uno con la chiresa en un anegatuat que usar en lo cual sa negocio ahí puede que truque hermano no gusta de cholo vaya todo cual con acceso negocio pero hermano diga que chiris araket at kwatina ula jo am sa mo artioch kanak mishiket all chiris na lak lo sochan chiris ka all chiris lik Nalah no oso. Pejama par si krele kakaslan hermano. Mapar. Kita usik fry acu sa restaurant, echa aprovechar mapar si krele.
Ucho que cae la Dios, vos tienes acá, hermano, más tío, quinza. Más peor que diga, ¿cuál es gastrite, hermano? Kung narata ng nume, kualek ating kuak. Haan trampalatsa. Matkagura ko skuli Jesus. 40 días. Anis ka mo kre si ayunik ni Jesus? Ha? Laes, hermano, anis ka mo kre ni Jesus sa sakit ot? Manikiri la Biblia. Lisantil musier. Nasyaran, skameli Jesusan. Rena ka antis kultas kwankil ut numtakas pa na rusich o machan. Skame, ali santil mo si rena ktadyalek tsakirisan. Kwanik alegerak ayunik ayos herman. Makaebi kayo man pastor kinanakok ayun pero kwani plate kwal akilal kwal okay pero man pastor mas uskat kayo no kwan coach kamaan kwan iglesia karap ayun chonakwa nakake kayo en vez que kamalo plate kamalo es que ako regia leg hermano anili kauris espaba una te kalap ayun ni hermano Efraim mas umdakach akilan nakataw sa ayun mas uskat kamalo sa chapon. Sora jalek yo kes ses am te sante mo se ekhril al majana kaweri ne sahish majana kawa que hermana ish bueno primera San Juan capítulo 14 versículo 15 16 San Juan capítulo 14 versículo 15 o 16 Nagtataw tatsyaklik o kil sa skabali kagwa Nakil khot si pampil sa skabali Dios chukwabeh akolbeh santil mo siya abinasye Kui ni kinera Chepanuak ho sesinchakra bikwi la intins amat chirulin chukwa naktisk lisantil musier haantat oho bangkets ol ut haantat ten ang haantat kwang erikin chihonelik rating likagwa Dios Chinop agi berman. Kui ni kinera. Panyo makchan. Ano ba siya usyalip kini kagwa Jesus herman? Sa stiem chak ni Dios herman. Dit ketok agad jipek ang kita kakchan. Kita kamsik tak kamsik dia anca makan tak suat sang cara kamsik tak kamsik kisel ak beraja kun tak kel acak rekak cak anu sekolah cara kamsik cari Yesus Kristus entonces parta pascalaches con el hermano hanas kololi Jesucristo chibeek saruchichot entonces anak Juan Mukukuan ko at si Grubes kuan kini charap chan kuan ko chirubeli at kontrato. Ani sa kabali at kontrato Jesucristo kaba. Ot na ali Jesus hadis ben kontrato liskap kontrato Dios lleva na kuini kinera chan panyo mak. Jose sin charaki panyo mak chan kuini kinera ani kinera pues. Mag-achi mimbili ru Kwan evangelna Kwan mimbile biru Kwan evangelna Kwan chitokta okep Kwan kikwa kas herman Tes kolong herman Tes kwa akik el herman Toko na kwa klikep Chakrerik iskokay Kwan kep hermana Kwan chiyek kitak Kwa kwan kek kolong king no importa kikwa de kulto Araw siyalik agwa Jesus hermano
Ni Jesus kich akol kinabitenamit. Awutas akol Jesus kinabitenamit. Ni kagwa yanak na ketumo nak bitanamit chis at chinishen man kaya nag-estikis si Jesucristo. Abali Jesus kitit vil maneber man. Awut porque quisiera ni kinesik magkusanta milagro Diyos kere. Ni kinesik magkusanta lakterach na bengkil kwartining Diyos kere. Yo kesin tikisingkil, yo kesin takingkil, yo kes kerogit kerochot, yes anak sing ekwaning ekwahas kaigit Diyos kere. Ada siya Pedro, Jesus mas causa jermitan siya elalik ka man siya. Ut masaderek anak koloko na kerman para kagera kunak ning oshik wakas kakamseri menonita etok kakamseri oshak wakas kabokek alemal jis khude maraw mat aj kisi kanak ut koloro le Jesus tishye arut jokas aye ha sharila wakas shak kago Jesus ona ke elik ke on rashik be makwang ka para kamas espanos es tiempo de Jesucristo siya Pedro atinak chikaw kagwa siya elik itanamit siya Jesus Pedro kita ko sik ajutan ajulat kita ko sik arasel kuliatin kagwa martabitishi mag-atabiakwik kuan likol bae arasel kariya Pedro. Bueno, que os, pues yo cántale Jesús. Nabalte na mi hermano, kakini ene que sik unak ayuno. Maga, chunchu sa naso na kwanto kamingkil. Aun nasye, tok ekotin shek chan. Osala que ulak ay arroz retem. Naging wala ka ay ubensan. At ating etakra alkapat kiretsing at anakwan kuwang kakwatagaran to kawan to siklao. Abali Jesucristo Diyos Jemal kwinikineratan banyo maklik arusin jeretan koin sakrap sing etali Jesus arulik at sakrabengkis panulik Jesucristo aru herman makonelek kwaak ni eka kihopsan jes yoleksan jes ayuniksan renak ikatek erichi ale likagwa Jesus herman makas necesidad herman kutin kita ke at kwaspits in problema el to obro Jesús sa ans kamu chikia ans kaya happy tompur tonti latin tinjage Jesús kisi li anita rahin taken kilpes taken kiling acha se jana keli Jesús makapula oyo at kwaspits in to obagu kansa kadyang Beshik binikaterisa kumpak alkimayi manachandat karala mana alit sakrap sekali Jesucristo nakyalong takat sa babal masyaan ano kisye magkuhay kones na tesing kanap chan lain din amat sinulin Diyos din chukwatan naktis taklat sa kerik injan khunsa anipes kaba Staklaom na Jesus sa kabena nakwan. Santil musik Bueno, número 1. Aruli santil musik chokagelat. Amen. Aruli santil musik chokagelat. O siya bayak. Aruli santil musik Nakjesa di Romanos li musik kwan kikin mo kus musik tay kingchan as musik Dios abalit kwas pat alage na kwan arun nas pano santi musik chokagelat. Amen. Maaf okesh marak chale kwara
Tatot di hermano cuando cekat mati kuare hermano cekat re. Mek anak kenal aruli santai musa cekat ke. Marau tak waktu tinggal ke. Nak tinggal ke marerat kira tini Dios. Mas usya cekat ke lah. Hermano Efraín santai musa cekat ke hana pues qué bendición. Deja que reconocer aruli santai musa cekat. Porque cuando sobra aquella a la osa iglesia si cuando temos na ali adorno cabana chicle se mueve aquí se mueve allá se mueve aquí se mueve allá. ¿Ah? Pero aruli santil musa chokai kweli chunchukat allí hermano. Hermana Cristina, arul santimos el chocagelat. Tat cuando se alali. Utlat hermana Miriam. Anita kira kunak herman tawo chakreli parshike. Hermana, anit wala kawa. Noemi. Arul santimos el chocagelat. Tiala nakasteng aja lah nakacik matik diik cak mak aja cakaran hana jadi santai musa ane kau sikar amen kaya tahu hermano iloma número 1 di rahom di santai musa kikin cancana kena pompi kuayi akan la herman si mas ilapay ko wana 15 watts mets kakasantimos wana 5 kamare solar 4 watts pero maricuale mas shabel ta kwak lahat sa lago church herman 100 watts kwak la imparget bang saking iskana Ana chapalos takil. Entonces, arwah ni santil musik arudyo ni santil musik salajuam salinjuam chikokanan lirahom chan la luz kutan saken. Ya es el hermano tat mereci tat kamar tat chi. Kemana guys cep? Jalak party siglain, utaan takwang pikin. Jalak party siglain, haan takwang pikin. Jalak isante musik nekat piskok, nekat syakok, nekat kiamak, nekat anes mas kuangkili Dios, pero ata paninuri rahom. Ahora ¿cómo sentimos naksalsa kami hermano? Porque el Jesús hermanos se esteli solo Jesús anita pechit atinak kikin anita pechit kahobang kachol pasito shik kagwag isigagwe India kage meshukwak sali Jesús shmana khoshin kwalain kamana kitismano ni chalakchan. Entonces, para que smelis tolom ni Jesucristo, Setzul Olivos, Setzul Getsemaní, y a la caparsa ni Tenamit Galilea, harán Judea, harán partis nomgeles Jerusalén. Pero aros Uchiruem, tengan. Magkustyatali Jesus, anak kuan si lain sing kolon si Kristianil, anak kuan chalkesh, lain ta sing kirtesig, awamak si karuere, magkamatas ka di kwakas, awamak sa kwe, magkutsanting ka, steng ali Jesus chimata. Kwini kinerasan, num takenak,
Yo que roxinkili li santil musiek li squankili Dios jone que era hermano. La insi sin ekak al kutan kak al ojin la insi sin ratina Dios terrible santil musiek chiku o que la ala kwan kim Klahati kwan kat serai lal chali Dios kim kam chakla mayekting am la in. Makamas jeli kakwa Jesus. Ut makamas jeli Jesus. Simpat oktumi la in kamat panuli santimus charechi kuchi machali Jesucristo. Hermano, awut laklaw pa panel. Jokos pa ankile mo kujalta. Singular sa karchas a predicar, squoxich katin ay singular kaya sa predicación si el chalgi king captur teras ang hermano Efraín ya la calle Juan José asmani profeta inchan 2000 kay asre kablan atin kataw at kataw re kacha ya kispat kamayak so Augusto ning kilchan anak takrel hermano ya la hermano edin creo que kut kapanta ampechar Kita hermano lo aisim ko jis fatman ko chotre sante mo porque nakarali Cristo nakarali Dios arau Dios llevar quini kinera panomako sin derecha somos la luz del mundo ara utan na imagine que papan bukuno ko espata chilao acciones para equaletan na la iglesia católica na kiskie hermano Efraín na malebak angel sues pala ises am katumin makina ke paman inkia ka hermano maas angel santimus nakiskanap ni Jesucristo re pat katumin re malaking res kana bangkis na ba ko na hermano kasketsin yo que van a salir Mateo 5:16 Mateo 5:16 por eso harin que cualquier batijonel que cualquier bapichanel na womax kampal santimos na womax kampal abita agwabi hokana qui la es diskutan sa kelero chichot chikotum bilecha bilal chruwe beras eritzin rela ebaan tes eretali oste ke banu o tes es lo al likagwa kwanse chosha ala heruta herman tinchala hakik endin jake ya tinchapras kabayos por ser que kwa chani santimos kawaiman dikilak saxofón tateli poetas 2025 apan 3000 que salta ejoni sobre injagaye mare kuchimaka mare chik prachisa ko na ka 200 sach na pos partin tauch kan kakwa partin tauch pat lamos amen Matak es lo alin chukwan. Yo que sea la que anta 3000 hermano. Tachis tachos sirach all atin sumatin pa Dios 3000 quetzal hakayik tanale kamoto. Markay osibli akon yan na kolar kakayikan 3000 na Dios. Naksakya 3000 rach all. Yo sa iskoli ka. Pero sa cumpleaños osib kiskwalal kwarak. Hermano, ¿será que ni Dios mano a que chocan? ¿A dónde te llegan? Harán que se quede o evangelio, negocios en que rana que a ti na hermano. Abut, saskala de controle chik yo que chimanure yo que kaombal muko
kati ki Diyos kulugre, sa Diyos Biblia, Diyos ipalaki sa kalang alebal, ora nagosik siklao, mukuno ko espa, tatsik, aran kyo kos apas puerti litsosa. En vez que las ángeles que me siguen la mar, este para sa puerta recho sa que vinca, skalaban kinchak sa labaili por Cristian Gilhos Esquari. Quindi kinera chali Jesus manyo mak hosin sin chara bikicha. Itutong kale sa bilal ikineras erit injali Jesus teskeslo ali Dios siya. Cantante solista kinagagwanat ke esto ali Dios mag-aabalo siya. Machas al kunak amaklayos herman lejos solista makin tumin herman makin pasak chonchos altar saksos altar hermano achukes sa ni Jesucristo meg ame halaksan Kakili kuan jenis tak amat juga sekali Jesus. Kismano con hermano, cuánto tiempo, con pastor. Mukus kam tas khalil por hermano, ni que sa choli iglesia, na kumak chula kates con costa na helo. Na cuando hermano chapli Biblia, hermano, na kami na tiene Jesus na tentó na ahí teneril utelo impias intek con él. Sachin olcha como pastor secreto quizá hermano pastor. Tranquilo. Por eso hermano Dios se evangélica agua aún na kueshop la evangelio. Porque na palet yo que chipala ekrikin. Na palet yo que roxenkis kabali agua. Ya tikiti. Taki sa TikTok na kuan hermano jones profecía. Amén. Abanan ustak ya nasje masrana kutyal ta Dios jewas. Al Israel. Makuan kya tak prophet sa tiem tak kusil sespano kamaan tak kuan. Jereles pas la Jeremías. Considera cuál es chali Dios, yo que es llevar kami, Dios que pali Dios sangue ut mo yo quinta vaya chirate en kilap chali jagua de la Jeremías. Amén. Entonces cuando cosa tiempo na cuando Dios lleva a Jesucristo, cuide quién era. Mano mako sin hiela hinchan. Yo creo que número 2, at kung nanak sante mo sa akikin, hunahil. Para siya, Efesios 4:3. Tosalet all. Saksa lagok nes que pasó al Cristo. Hunahak chikero. Shmali santil musike Hokanak iumakech ol Chikuan sa usilal chiribilerip Renak teshkuan chikunakeru Masikobi Ano petrak li kagwa ulit santil musike Hunakil chan Mukukhatschok tagu Terai rip chiribile rip chan. Abajo nakakeru chan. Anit mano kres natin mo siya chan. Makaya hermano na kuan hermano. Ayos masranas palo. Kaki setem nakarakip. Rekeretal sa selular. Marekwa ko na ka-hermanak siya ho, magsa makikwa. Amen?
Aru narak nasjian. Makunahe aru. Paska. San kirakil barik belong ko Estados Unidos. Lahat ng katlokonin sa musik Sabi ko angat inapapamama lahat yung angat ay nekatpis. O katlokonin. Sabi ko angat sa church. Sa otro at aquí otra tatlokonin hermano kole ake shikeren hermano se se me que si la pis con él machacola matpose él porque Dios se oyogre cualquier hermano dancista shikina pletik se ochach kuna cosa chimak ángel manapis okay kayo saliré hermano su cuajena él takil chakle chanchan de evangel ahí tenemos que te quebrar qué bendición santificar con el hermano cara vemos hermano Felipe corazón no sabemos. Utialan. Aquí del hermano, pero seguir 6 horas de culto, hermano. O sea, no church ulang o kikiyabak. Alam ko di siya kilal. Diyos, kimanakwa sa ikulo sa chat. Kung kula kikiyabak sa chat. O sea, alam na, kung nalitra kwa kisa, sarang si Chol sa kilal. Ay, diba, kung kinakwang sa Chol sa kilal, isito ko nakwa. Nakakita, nakspit sa hermano amito, oras kay sinit onas sakit which is chal kay hermano. Acha. Mukuan ta home santi mo si Elsan li rahom kunaha keruchan. San kiro serek as con kili Dios sa tiempo de Pentecostés. San que pero literalmente. Jones cholcha. 120 si atinak sa halancik atino palchan. Pero atino pa si atnak hermano pastor. Latín, hebreos, griego, latín, español, mam, ishim, ekchi. Ani si atnak ke kunshi nak sekolah di santai musik No vale que es que predicar si de donde lengua. Y lo más que la Biblia, hermano, en Tabirunas, que salí 120. No que es hotla, no que es verdad que lo anacuan que hermano, todo lo onin, José lo onin de 120, a tener 70 lenguas. Hermano, li donde lenguas, mukuya, anite yo que donde lenguas. Porque si chocas al don de lenguas, o te encanaos a pronunciar, te vas al infierno. ¿No se acuerda? Que sea Pablo, Harubes, que es Atinak, Saratinali, Ángel, Patsomak, Reali Dios, Naktisierek, Arua Anchan, Chamano Evi. Patsomak, Reali Dios, Renakte Tabiru, y Nastiali, don de lenguas, Juan Jaló, Jirucha, el apóstol Pablo. Ya que Haruna Jaló, Atin allí, don de lenguas. Akira Benkina, Koberman, Anirusche, Barjalpal, Pata, Amatan Richard. Mag akoro sinas okli yo ko sige herman oksi atak sa don de pero la ola ka che at yun nas herman chis kabina che kwa ko herman spiach atin ansa kholi temp 50 ste at paulin ke ste herman pero kunin tao tero yana ke lo unak chan sinti hok sa Spain inquiere mat osla herman ki anak tabiru etos Dios echa tabiru arwa anchan kire o sacar más y tío que es cosa o church cuando o sac chamas no médico tantos colos a junto bien que esté hermano Efraín anak quase sintabro aroa ancha anes yo que anes lo van los escuadras quiere pan y Dios
Por eso ni don de lenguas más lo hermano, más chakalirunak na atinak unak hermano se don de lenguas. Pero le kachakila sa kailes, makuna kapata kamata restaw aliruan kunak rak hermano kalokiru. Marco ako nakina tatawag kilo li don de lengua tishal. Dios sa te hermano sa don de lenguas. Ha? Magon. Parte que escolhe santimos se erte rocanan. ¿Cuál es la verdadera unción? ¿Lo tienes o no? Si coma que mata ni más lo, chanas Pablo, ni más lo. ¿Cuánta hará Shabil estina que Dios ulao? Bakit kaki naatnak sa doon nila mas mata na anike makining tawla inik Hokana Dios shemal li santil mo si ektra hunahil hunakiko kukwang taas akilag irmaleot lei kwang kukunik hunakakeru na nagkori santo mo si ek anak kwan at kaning santo mo si ek kung si kani kay pakaro na siyere kani kay shiraok kani kay usleri makinagkarala herman kani kay santo mo si ek herman o kanagkala herman kani kay matipa butakwala Dios tinsera irakas Dios mano mem te kanakta namin chan herman utmana chini santo mo si ek herman Amen. Sasyeman at santil musike. Okan salikwa. Okan salikwa. Okan salikwa. Nah, jadi saya bisa ayos kuarana terahbiam pero makin kecibi na action. Kuanak yamos kanak oket shokir ma. Kuanak kakya kwa. Koglad pis kokler mans ani kwa kusmanda santimo sa aking ka. Kuan iglesia kaman kadyal hermano kulenta natin ka sa ikil. Siya koglad pis ok sa kalikwa kut access na. Aputiro ay chake. Puso mas na anakil para konume. Naksantil mo si hermano. Nakatok. Nakasantil mo si Por eso la ate cuan gana allí. Paz común is cuanquili Dios. ¿Quieres ven cuál es santil mo si Gritat oxe guam. Kay rahom. Kay kuyum. Laita sa ating panulios. Ikutak na sa nagsabi sa katredyo at sino kuning killer man. Kamatel bitch, ti alabaré mi Salvador porque eres digno de adoración. Kamanta tereris cuanqui Dios Dios hermano. Nak akhelak isanti mo siya salimmente alak akye. Nak ajityamak at jirakay usas rakay kwak yo kijityamak yo kijityamak. Na si poli kilobas malikyamak. Hanaan si Diyar porque nakuto itkwa hadik inak emasik akhela kagi ilisan tebus makana ma pansule ma chapchoka belo ya kage maniga eso ala be jet lak chocherma makwasa kolom lak choch baraka Rum chinak chichat.
Tagil kong amok likok ay sa skano belche. Yo ke kwansulin gilchak. Kuanak kama nakapano redis lo ali Dios. Una sholak sa kochot sholak antolak. Ya es otro. Ya querer hermano. Qué bendición a una iglesia de que es libertad, sentimos, pero hermano, Kito palto, chiruli sentimos, chan maungulak chit kuy kamak chan. Cuando el templo hermano se estique para na moxim eligesia, que lo aninchi kunil. Se estique se mali templo tak achin que yo la sa, se ilan la cuanquilal. Mag achik. Skolon sa templo ay chun chuk chik bukbuna ilok hermano. Marsko. ¿Será que ya le sentimos años a 2015 na lo onchak hasta 2024 sulak aja ni kapano pero yo macam sentimos Steli Jesús que tenés ectana dik arute anuk chikutin kuye mag steli Jesús pero le sentimos aja chikchan. Por eso la oli cuan sentimos kikin akana tik Akanak hermanos kakalengkilkim. Ano siya que yan nagkonsele sentimos anak kaya la insya sentimos wako nagmay kisike herman tinabok sa aktividad porque ni angelak sa musik chan que bendición chagiren. Leise ni bichan sa musik herman shamning chan hokatanak herman que bendición chagiren. Ishbak si koncha herman. Hermana, insechan, ni angelak sa musik lingkon coro, ansi avivamiento chan. Us herman kaya chol chan kire tinabok para kita una actividad. Porque ni querer lo ángel dagil. Dos carus intere us herman mat kosher timbok skanaran. Es que hermano, yo quiero sa kalan sa tema. Número 3. Abinasye. Cantos espirituales. Manasye le veo una chance música. Manasye. Yo qué ver. Colosenses 3:16. La oli cuanco sasquanquili Dios de música. O que ya na kachapti que. Porque bíblicamente nakakam. Napali que se que a la menonet kamasika pescot masua gene que hispano kaya nakinkas pane. Fuera de la vida cualquier hermano. Ya me conahanaw del pas santilgo na tiogre. Cuando aquí na cuan santilgo me conahanaw del oxinkil. Colosenses 3:16. Abinasye. Lirati li Cristo chikanak sa echol chihonelik renak kuang enale chacholak erip chiripil erip ucheteng erip chiripil erip sa lepabal abichi osain cheshpichang reslo orinkil li Dios cheshpichang honaskut cheru li santil musiek taksiago latah bichanet khonaki alawan akah bichanetan si khonel la sa bichanet harun na bichan taksiago kilak hong kui o si kai ho wakip ulai si kwan kesa lokal mingane kes bichan neke bichan neke sutanak stie balchan sutana lerman chan. Habita agua be. Liratin de Cristo parpet kanak hermano. Maturasi kanak chik mag aksat all the chikon. Yo sa policía hermano. Kakay witagan ni ular ati Dios porque ahí siempre cualquier así. Ula oh hermano el chile puerta. Makwani sa kach all is Dios mag chik.
Kama si Jared, ili santimos yung kaktiya yi na koksi, naksokole. Makachik. Pablo dice sa kalan iglesia, hanin chikaancha na Pablo. Ejal, ula o herman, shikhe sa iglesia, wala kuting amtelimbel. Masutana na takabel sa kuna kitem arkinik arkiroksi. Utaw anikik amerela es. Es que jalane baan herman. Honaki ish shalikagwa ing atis abs kolom taket step alikwati marah chika mukbechan. Mukute taksit at shalikagwa. Amuku doktrin ta herman mukus takte iglesia tak lirati ni Dios. Tentot is abs kolom tan lityo kwati ulit kangelak si altar chan. Maraktikti na kaya mano Erin. Paska. Por eso chabil tats apla kolom herman taket kay takes lokal. Utstele kagwa konak ikwing takes altan gut aptas kolom gut etas punit chan. Gut etas punit. Una nagkahulak sero kay makwa nagkaslok sombrero. Kes punit herman kaphol kresa sul chitihok. Quase uma sombrero. Naktes ati nakik inchan li ish kalang rep li king kalang rep. Entonces ati na inchan li Dios barkanak salikach olchan. Parece que onde hermano quando os canak ser ismal churus paot churus kamis el kaol mak al sesol mukujot kanak ayi. Y ahora que más cabrón que es predicador, hermano, allá está aquí cualquier ya no me querré. Mas no me querré a la tini Dios, no ya ni ka. Ayo aquí el mal para que chique. Ya no el celular cuando que nos interesa WhatsApp karin mag. Hermano, mani yo que karuana le. Ali la tini Dios yo creo. Entonces san Nakkuan ka atin sa olchan. Truk tespichang. Kamatili atin ni kagwa Jesucristo. Kicherela Moises. At you. Shbanak magkula. Atinak. Laing di atinak sumalagwe. Mga po na kaya ilang siw sa kikat sa altar. Hermano. Ikastila chole hermano. Siksatiro. Mas quali santimos Mar quali santimos etisha que ebatibes atalios en qua santilmos Oxelent you am just en jonal bichang alabanza just en jonal de pasing lector Oxent you am santilmos aras quach lector bichas quach la inchal chata Oxent mas santimos escaman Ano talaga such talaga stabero namin ka zaruri lipan. Hermano, iglesia, y que hermano, naktier hermano. Tana osi que es mama na khaili que está hasta el ángel de domingo. La sala iglesia martes bis con cachi chalch anis ángel Dios. Ta chalme ora que sense sentimos os de quincha alabanza. Nakta bichali quincha alabanza. Hermano, naktuokli santimos hermano siya tinak sumalake naktachapa micrófono in hermano terek ay sa ilit el sumalake porque aali santil mo si ex okchi atinak naktishkim sa lagos ni santimos mag-akot ikis usan naktishkim Kamas, échale hermana Miriam, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ahora usted, ayúdame Señor con tu poder. Ayos, hermano,
tsaka baike. Kosben say na bichan, mukuan tele herman, halis santimos si L'hermana, non ti pescava l'hermana, speciale che era. E al ciò l'hermana. E na usna spani Dios. Anili ka kolomila ojo instrumenta hali ka Dios. Hali na kibangke, nas ke afinar sa likatino pal, hermano. La ese que escuchanza es artali Dios, Daniel Macri Israel, ciò l'hermana. Porque me escucho condrita ni que es cajonal. Na pale que to haces que cajonal hermano y la tana tal maquete capit Chanel o canto de sketch bit shank. Ay, hermano, magia. O sea, esta iglesia venir que que esté les ni que esté. Ni que esté, hermano, cara squack no me, la nak kan que sketch bit shank, to hanak maquete hermano to je nesum si chubaya. Katjelak na ko bakli bit shank. Hermano. Nagtataplik angel. Eches pengualis mo si Dios si salga giken. Othochi. Sola bichang se ochoch. Nike kataw hermano pero hermana Lea Christine Dios. Nakapadre Dios kakwak engkos kamas Lea. Pero si Lea hermano mo kuna kwarta solomar. Al sol, mi leve hermano. Ulat hermano con ese celular il ballet na gagwayo. Chinaos na bichang. Chinaos porque natsolok o naskeli santimos Naksheke o ship ni king sa palacio ara Egipto. Mukuse siketa ling anekes now hermano se sikelit solvile. Anisyo Gabriel solbelem o shimin hali santimos shek herman lis shek erip chit solek shmani Dios chik angelak Egipto o khun amolbe la oka chola santimos auto bayan ka chibin kus santimos sintit pakalake hermano sol se ochos Eka kistra ahlis lo ali Dios ka Jim sago church sola nota Yaliris paru nota kat bichangi dapat saltar hermano ahí ni nota o bichang stop bichakan después acho por el templo hermano kakam sa hermano sa kwan kim pero kak na hermano at kakale hermano Mandrak santimos Kasani at nagirman pero katkiyak tanak Dedyan Yas komos chalerman Ay katsik Utsora se musik na raket sila alay Nako mas di kuwes makikuwer mamas wrong sa kakush. Lah mama il nakabiya jangan ka. Simbano pero simbano chanchalin cho porque kachi hermano nas que operar y sentimos tak es libertad chanchala chol chanchanak mag ay bien natachal kayi taterel hermano kalo only Dios akol Dios de milagro a la cual shaklin yo direk angel guayes lo ali Dios honarek al hermana on Ches bichang krikish kuangkil santel mose Maslis laksa hermano. Arun trak katya laksa hat katya katut kasutan hermano. Yos hermano masrag wangkin. Majan. Anak kuan sa altar nak lakonal nak lisantimo si Diyos akala kaye. Kutok kulong na cakay ka ayi kuan.
Allí igual sentimos Cinaos Kinasmanu sa kajuam lismusik ni Dios. Mag-achit tro katye. Kut katye ta nakahunes, kau na katye nakihunes. Kau ta nakatye manit ang angerman, nisikele pastor, nisikele manakay, dak angele, nagkakiniru sa equal church. Mahunes, Ostalinarin yo cuaten es canam chan, pero la inting es lo ali Dios. Chaco ne bitch. Tis ektanalin alin chukwat. Ota oso chiskunil lain tatintake. Kuna tetele ka lilibit siya inak maani lo ka ke manit itatang ana ke sikye se sular ka Diyos siya lain tat koy beni lain tatinta ke ustat ek ang liru chichot kuali santemo se ekharan o tates kana aga chak angelil kuali santemo se ekharan. Kinaw sa hermano que ratinere, pero la sakyo just sit bakun stage hermano rakte sat. Agad so naktikti ere yo. Sa oy mananoy me un. Aquí no te guam con el hermano. Ka ata esin coachman sa ángel. Es que ti bele, es que sala kachok hermano. Kut cállate la yo, hermano, y cosas de que te esconder hermano. Ya, el hermano, no se esconde, pero siempre no me eches con él. Por eso, magiging chica con eso. Yo estoy contigo. Jesús me ha dicho. Yo estoy contigo en la tristeza y dolor. Esfuérzate y sé valiente, mas de mi mano yo te ayudo a levantar. Yo estoy contigo. Jesús me ha dicho. Adiós, hermano. Nakuha sa celular, tak esasik, tatis kanap diskunil. Han kakireli Dios kunelik. Lisantimos si kuan kikin, kuan si kabere singkil, kuan si kakakalinkil, ikanakos kanap sa duk lirailal, ikanakos kanap sa duk lityalik. Kuanaran, Cinaos. Ditraks pat aliyo sa pie utikwe laim. Ano tiyo ko realisante mo siya